Napalabas si sumurok amay sa atawin. Kitaman nga nakapatpatang. Iti napanawan dagiti agama ani General ken Malaya ani Manang Jesusa taan na pagamuan nga duwapay nga anak iti imbati ti asawa na ken kuana. Kitapi nga nakunana nga narigat amalipatan tinapasamak iti pamilyana aduman dagiti pangiliwliwaan iti bagina ngem narigat latta amalipatan. Ado madagiti aramid nga mintat na no kasi may divert ko ti attention ko pa DJ nga napasamak. Muna dati pamilya, dati duwang anak ko nga tartarak na ida. DJ may isang aming special child so nga masapol nga i-focus ko DJ panang kanya na panang subaybay ko kanya na di eskwela na. Tapos dapat DJ younger nga anak ko 2 years old. And then after ada DJ lulang ho tatang ako nga madama pa nga tartara na. And at the same time adamit dagitay trabaho itirwar. Assistarak DJ may sa tatang ako nga UP anthropologist nga ada research na dito Ilocos Sur so nga DJ met ati pa may isang mangiday-divert ka dati attention ko dati dati nalite nga napasama kayo hindi mo una na ako syempre kaslahang kapay la mamati nga awan da nga ruden kasla inaldaw ko sa pulong DJ dating araramidin nyo kung DJ kad isuda kas lamang mangugulat tayo boses da la makikita mo pa ila lagi dyan aramiden da that kas lahang kangarod nga mamati nga awan dan gamit di panagbayag ti panawin ako inino mo di panang-akseptar mo inino mo di panang-akseptar ko yung narigat nga ako nga aramiden di jay ada dagiti panawang natirabiin, agsangit saklatan, tapos kikitaklatan dagiti pictures dan, kikita dagiti videos da, dagiti nararamid da. Dagiti may sakado nga wait ano kasta ka may release mo DJ sadness. Ano kasta hanggang nga ma-depress kung nadagaron. Sa may isang healing mechanism dagiti panagsangit nga ron. Kung nilakay ko nga naka-uniform, paila ang kada school uniform na, tapos ibaga na. Mapanak agbasa ko na. Kung nakbat, imbaga amat, hang ka mong mabalin ti mapanagbasan, lakay sa natay kan. Kung na, saan nga natay, si bibiyagak niya. Kasi lang nga rod, kasi ibagbaga na nga rod nga, adala ta iso na dita. Nga makijojo yung lata kadagiti activities nga dati nga aramiden na. No ni Aya mo't, kaslas awan unay ti datay ti marik na kasi ti amok ni Aya because ada ni Sadra nga kadwana very happy so na DJ wherever she is now talaga nga napanin DJ nakaikaryan na so na mas ni Genti amok nga kadagidi nga panawang ka adapilat aglawlaw na kasi nga rod adagidi trabaho na so, siguro ko narigat na dagidi nga panawan so nga isuti kasla kamariri nga agpadpadlaw nata talagang devastated ako before DJ nga panakaamo ti mga 12 o'clock ti aldaw idi kasla nakita ka nagluwa ni Ayang although ko na dagitay dadto dagitay la fluids ti bagin DJ nga rumor nga ta kadati outlet ti matana ngem nakita nga mi nga DJ nga rod ti amuklatan ako duwa ang although amo nga natay so nga imbaga kanya na nga anak ko tulungan man ni tatang mo agawid ko nakita so nga after mga 3 hours di ko adamot ko nakita damutin ako anapay nga rod kay may sapulatan ang awata kun although na riga ang awatan nga awan mo ten pati ni ama kadeta nga rabi isa bay na ako we were hoping nga adala di jay igigid nga aglemlemeng ga po siguro ta hana ko mga nasalbar lagi jay duwa nga ubing baka mabuti nga agawid ng teenager nga mini dyan ko haan nga pulos nga hana kayat ti ag-back out ko ano naman ti sitwasyon talaga nga nga he will face the situation nga kunada sa taamok day jay talaga nga intry ng isalbar awan nakaay tanggap niyo yung awan hang kami nga nag-celebrate kasi talaga nga marinam nga kurang kayo
kasan ko mga celebraram ti Pasko ken ti baro taon nga kasla dagitay kuma dreams mo ko nga kadom ida-idi ko awanan naputulan. Kailangan ko ako na baka in the next nga Christmas kada New Year to siguro sabalin to di sitwasyon. But as of now ako awan narigat ko lang tag-celebrate nga talaga. Kasi ubing pa idi iko ka encourage ko iso na kuan nga agbasa ka dagiti kuan children's book. Kasla siguro na inspire iso na agrad mati bukod na nga libro iso nagitar aramidan na idi kuan lalo ti weekends. Nagijay mamimiss ko nga talaga kanya. And dayjay kinaariwawa da nga ron. Gidyo boses da nga agaang tot dito mo tipo na awan ti klase. Ni Jen mo talaga DJ ko siyempre nagitay plano na kada kami DJ no awan ti klase na awan trabaho na alain na kami irwar na kami mapang kami magbasit DJ vegan mapang kami cathedral kada DJ baluarte mapang na kami ipaspasyar DJ little things na aramida na nakastakot may pakita na nga adala ta iso na dito sibay may oray no very busy sa ado ti papanan no sa ado ti pangibabaw ng kanya na iditik alternative learning system. Kasi na-inspire ka dagito books nga binabasa nga rod nga mangtulong kanya nga mang proseso dati Gristo at Fallen Cradle dagiti libro dagiti nga inaramid dagiti pa parents nga natayan ti anak either through suicide or through DJ drawing lami laki ni aya ket kasla kahit kung matagaramit ti may isang libro nga kastoy ken pati pedaji kan ni Jen biyag ni Jen kasi iso na iding ket agar aramid ti kasla autobiography nan although han nga nalpas kasla kahit ko nga ituloy kasi dahil lakay ko nga dati nga dati ng government organization isang student activist di pa naman na kasla ma-inspire ka DJ biyag na from pa talaga coming from a very poor family talaga nga nag-struggle iso naging gana nga at least ban lang at the profession na he was gaining na kayat na ko maiti career na natungda yung gapula ka dating accident imbaga dadi gayam ko kuna na kanya sa anumang sitwasyon na nangyari sa buhay mo kailangan maging buo ka palagi kuna which means nga no ada sumangbay mang ka nga trahedya no anyaman ligita nga mapasamak sa amo ko mga pupukawin self-resolve mo taano kasta ka makamlata ma-surpass mo no anaman dagiti nga tragedies ti biag mo never give up dagiti kanayon kang agluwalo at the same time dapat nga dagiti halubiluan ka dagiti tattao nga makatulong ka nga dagiti tao nga mas pay nga mangidagal kumakan ka hamo ada nga minagiti tattao nga instead nga maasyan ko na dapat ka nagmalas kan takas ka tinapasamak ka pasapol ko mga dagiti tao nga umasidit ka ti ibagada ka anya ti mabaling ko nga imay tulong ka kasi deti positive dagiti ibagada sa nga deti mas pay nga maasyang katabagin. I'm very lucky ta ada dagiti friends ko nga talagang ti approach da kanya ko DJ i-challenge da nga masurpass ko dito nga napasama kiti biag. Ating mawag membro ti police Kabuga Police Station ni PO1 Solido. So nga nag-responde ti team tayo ti Kabuga Police Station di December 24. Ngayon di December 25 so lang di pa nakakita dali di ngata mapupukaw na marmalbos na ta
naglalangoy jay Pugos, Kabugaw, ganda panda nagbuspyo. Iti kadwa tayo ti police station. Jadi dadala na tuktalan nakita dahil di naging biktima di December 25. Kasi la issue may nga life vest di takan nga nila ta. Yan nagite spine board. So lang ganda ti rescue tender tayo ng fire truck nga para taray ti biktima. Limatan ito yung Kabugaw Personal, Police Station, plus lagi di pati PNP. Amin nga dinigra, di tagana kamlat nga mapantumulong. Ganda mati radyo, cellphone, gan telepono nga pagtawag na. Nagikiddanmet nga na itabon, dagiti talo nga biktima ani General Malaya ken Sandra na idiretso da amin iti simbahan iti Sinait St. William Parish Church. Kalpasan apan nakamisa ni Sandra Day Imperio ket inyawid da iti pagtaingan da iti barangay Katagtagaman, Nuevo, Tuguegarao City. Tapno sadyay iti pannakadulinan na. Daytaman nga rod iti nagibusan iti programa tayo nga Police Files inton sumarunuman nga Dominggon para iti sabali mang istoryan wenno kaso ti intay pagpapatanganen. Siak ni Ryan Pardo, agibat bati itinaragsak kinakapya, kadumingko tayo aming nga sa kapada-pada, ket deto iti Police Files!